O batlang? Wa o tla di camera. Manje uyaphi? Le ngwana nda ke ipona ring e ke etseng ka yona. Umama wena. Nna ke lovers from Jozi Bicycle. Akilwani ke mbotsa. Uyalwa musi. Why ukwata manje? Ukwatela. Wena ungena. Ngingena eminyango ngiphumele ngene la egate lakho nisengene. Awume yo. Yami engage mina nihlala apha endlini nabantwana. Ungishiya apha endlini. Nginomntwana naye mina naye. Ungimithisile. Mr. Johnson nikube nibambele lo muntu lo. Molweni mandizibulisela lapho kuni nonke emakhaya elami igama ndingu-LAVAWS pronounced lover sinkumkane abandaziyo banibiza ngo-Mr. Nzokulayita mshanami. Well today ngifuna uthetha nawe namntana omncinci osekhaya obukela iJozi Bicycle. Ngifuna ukuxelela nje ukuthi ayikho into edlula inhlonipho. If you respect umama wakho notata akho yonke into izokwenzakalela grand in life. Uzobona izinto nawe zihamba kakuhle, uzobona kuvuleka namanye amasango ongazi ukuthi azovuleka. Bengifuna ukusho nje kuphela ukuthi ayikho into edlula inhlonipho. Well guys, namhlanje ngibhalele ngumay sister lana. My sister uthi unengxako nayo, ucela ukuthi iJozi Bicycle iphuthume izomnceda. Uthi khona nje i-auto bekajola nayo for the past years. I don't know how many years isova okuninzi masifika pha kuye usizi. Uthi i-auto isemnyamalelele nje, idisappear, akamazi nokuthi ushone kuphi. Ngicela ke wena mbukele ungayindawo, uhlale lapha emakhaya unganyakazi ngoba njengamanje ngiyasuka la ngiyojoyina ngale i-team yami uMr Jones noMr Blacksina sithi ukuxoxisana nomama sibone ukuthi singamnceda kanjani. Well guys, like I said ukuthi ngizojoyina my sister lana ethi ukusichazela kabanzi ukuthi why namhlanje siyiJozi Bicycle silana. Siswami kunjani? Saphila njani buti? Ngiyaphila siswami, ngiyazi ukuthi mina nawe besike sancokola before yabo. Wathi nje ukusithi fahla kancinci about lo daba esikulo namhlanje. Kodwa ke for ama viewers wethu bengisacela uzintroduce siswami ukuthi igama ubani kwaye ke wayisibhalele namhlanje la kuJozi Bicycle. Okay, igama lami uThando. Nginibhalele la kuJozi Bicycle because ngi-engaged and ngahlangana nendoda uThabang mangihlangana naye uhlala eMpumalanga aza kimi ngokungivakashela. Sahlala kamnandi noThabang, saba nomntwana. Umntwana sekakhula, uThabang usaza ngokuvakasha. Yena uyamaintain umntwana bekamaintaina, beka right umntwana asasenama ahlala azongivakashela. Isikhathi mathamba buti makangivakashela uThabang ngathola ifoni yakhe ebusuku yakhala. Mangibheka ngibona izithombe ezakhe anomunye umfazi bashadile ezomshado. Ngingene efonini mangisearcha ngibone izithombe eziningi uye nomfazi wakhe ngapha nangapha imishado wabantwana babo ngapha nami nginomntwana naye and manje engaged. So angi-understand ukuthi manje siyenze kanjani. So ngiyamfuna lo baba lo because umntwana akanalutho, umntwana uyasafaka, akanani esikolweni. Ngiyazama by all means nami angisebenzi ngibamba ama piece job ngapha nangapha. Khona manje abantu abakhona ukungithola, angikhona ukuthola nomuntu nami self because of ngifake i-engagement ring. Abantu bayangibuza ngapha nangapha, indoda ayikho ihambile ingiblockile ayifuni ukuthi ngihlanganisa nayo. So yimi siswami ngiya-understand manje mase kakubhlocka uthi ukubhlockelani ngoba wafinda out lezi zinto lezo. Ungiblockela lokho angithi ngifindile out shuthi yena akabekangafuni ngaziqiniso. Bekafuna ngibe side chick yakhe. Nami bengizibuza angi-engage kanje bese uyoshada na. Manje maka-engage uma ubona wena situation ngobe ku-engagile ngubani ngathi vele uza kuwena enayo umfazi vele bekahlala naye before angithi. Mina ngibona ngathi makeza kanje kimi unaye umfazi dala ahlala naye ukuthi bekangangitsheli. So angazi ukuthi umfazi wakhona uyazi or akazi. Okay siswami no ungibona ngiloko ngilaqaza kanje because uyabona ngithe asehlele lana kule strat yabo. Ngoba uMr Jones uthe usayochecka icoast ngoba nawe ubusisho wena mama ukuthi wafind out ukuthi lo muntu ngumuntu onomfazi and okwamampela kunjalo vele wemama. Yeah, uThabang ngumuntu ohlala nomfazi o married nje ohlala nezingcosi zakhe unabantwana. Uthi uMr Jones ngimzethu unabantwana abawu3 nokuba u3 uyayibo. So sizokwenza konke okusemandleni ukuthi sihambe siyomconfronta siyombuza kwayena ukuthi why ezoyenza into efana naleni yabo. Ungawari sizohamba njengamanje. Bengisafuna nje uku-understand izinto ezincinci la kuwena wena siswami ukuthi uthi unexesha elingakanani since wahamba wena naye benenza kanjani
every month end bekafike la kuphi benenza kanjani nize nimithisane utheni benonke for how long For 3 years ba. for 3 years yonke Umntwana una 3 manje. sekanabo 3 Sekanabo 3. oh lo mntana nimenze 3 akana 3 uyayilanda 3. oh eyolanda 3 Yeah. oh bathi khona okay so okay siswami no uthi we going straight makuse let's go plex uthe kumina wena nalomuntu nivane for 3 years umntana una 3 years kanjani kanti So mina naye masihlangana ngamitha yabona sisajola naye bekajabulela umntwana kungena next wrong nami ngibona kahle hayi kumnandi sathandana nomuntu wami uyangi-engage kanti mangithola ukuthi unomfazi inhliziyo yami ibhlungu and kwesima kangiblocka khona angasakhulumi nami umntwana akasena lutho kushuthi akasakhulumi nani umntwana wakhe akasafuna ukuzwa next ngomntwana. Yeah, okay. Hey, sisami ithinga ngoba manje ngathi kuningi kuwena ithi ngaloke ngikuxhola ngemibuzo efana nale cause khona ezinye izinto engazi understand yabo ngoba njengokuthi wena uthi umntana wakho une 3 years and nalomuntu nizwane for 3 years so umithe nini angithi umuntu umitha for 9 months and then kumele kube ne 3 years yale ngane kumele benabo 3 years something not just 3 years ngoba nizwene phela uke wamitha wena so uyayibona into ezikanjalo ngikubuza ngoba ngifuna uku-understand mama mangabe wena ube nephutha that's why le ndoda yahamba yakushiya unering kanjalo usicacisele kusesemanje yabo sizokwazi ukuthi masikunceda ngento ekhona because okwamanje mina all I understand ngoba usibhalele wathi sikufunela indoda yakho safuna nabo Mr Jones sifunela umuntu ongabe ngoba uthi ingcosi umntana wakho uyasokola awusebenzi sifuna ukunceda umuntu oseyisingle mother manje owashiwa indoda nomntana so ngicela ukuthi indaba yakho nawe mawungabe uyasichazela uyibeke ibe straight ngoba thina sisebenzisana nama viewers wethu yonke lento oyichazelayo manje osichazela yona bakwamele i make sense kubona nakumina mayingaba I make sense yabo. So mina naye masijola before leyo 3 years sajola for a couple of months ngakhetha ngaleso sikhathi and then after a year ngilibele pregnant he engaged to me bese right ngisase pregnant ngathola umntwana engaged umntwana wakhula uyolanda 3 manje yeah khana ngi-understand wena mama because angifuni ukuthi manje mina manga-understand kushuthi nama-viewers wethu la sibukelayo la each and every day aku-understand wena uyabo and thina siyasithanda ukuthi umuntu simncede ngokweqiniso mayingabe uze kuthina wasixelela inyani because angifuni ukuthi sithi sifika phambili thola ukuthi mhlawumbe iphutha laba la kuwena that's why le ndoda yahamba uyabo so like I said wena mamakho ukuthi sifikile kule strato sathola uMr Jones wafind out ukuthi lo muntu wakho uhlala nomfazi le ndaba yoMpumalanga nani makabuzisa uMr Jones uthi ayikho leyo ukuthi uhlala kwenye indawo uhlala la lo muntu ayikho enye indawo akahlali kude uhlala la eduze so sizoya manje sihambe siyombuza Mr Jones we still going straight ne okay sihambe siyombuza wena siswami yeah makuthe iring ngifakile yeah I'm engaged umntana ukhona usendlini uyamazi because bengifuna kuba nama reasons kaloko nami ukuthi sizeleni la thola ukuthi mhlamba wena uwachitha umbhudo wabantu wa decide wakubona ngathi awukho perfect uhamba uyayibona ayikho njalo so kube bekafuna abafazi ababili kubashiya okay qoqo lesithemba ukhona makutse because uMr Jones uthi ufikile la guys wazochecka wabona ukuthi ukhona so ngiyathemba ukuthi kumele sivulele qoqo awusonokha sanibona mntu omdala sanibona bhuti Sawa. ninjani mntu omdala Siyaphila njani? Ngiyaphila Ubatlani? ubatla Ubatlani? Bosa tlhokomele Wa o tla di camera mo. ke tla etsang bhuti sanibona mntu omdala manje uyapi Wo ntate mapele wo please. Wo. kantulelana mntu omdala ngikutina mangenzani ngikutina mawenzani ngikutina mangenzani Kopa bua le wena. Next. sanibona usisi ubani lo umfazi indoda yakho le ya indoda amhlala nayo indoda yakho engaged uyena lo muntu ombone picture uye no ngicela siyibeke ngenkolo inhlonipho Mamela. kunini uhlala nomsebenzi Umama wena. Gillovers from Josie Pies Corp Akilwana ngiyambutsa. uyalwa musi usisa amakhamera why ukwata manje ukwatelana futhi uthi futheke utsho kumina
Wena ungena. ngingena emnyango ngiphumele ngene la egate lakho nisengene Awume yovu. Mr Johnson kube nibambele lo muntu lo imasot mama sisami guys ngicela nimamele ngicela nimamele abantu abadala sisi ngicela sisi ungalwi mamela sisi wami ngicela umamela njani akakhana ngicela ukuthi unomntwana uzokucelela kanjani ngoba kwayena zange amcele Akablock. bhuti omdala okay imani wo guys ngicela ehlisa umoya uyabo ukwatisa umama no vele you deserve a right ukuthi ukwate mama ngoba nalo bamenze islima nje usisi wabantu hayi ucabanga kwenza sofuna ukubamba mina ngamawashini thina sokuphakamisa sikubeke phansi ibhuti wami sokulayita manje ayikusasa sokuthwara awuthwariwa wena Yeah, ke tshwari ka ke bhuti wami okay awuzwela yazi wayisila ngeke uchiye usisi wabantu umfaka iring Radula ka communicate. Ubuya kuphi? Wena untosali bhuti wami yabo mamela la ke tla o jwetsa nna cause ublockile utheni ungangicela ukuthi uyathetha naye umfazi wakho uyazi ukuthi umithisile wena umfazi wakho phone ilala. ngithi umfazi wakho uyazi ukuthi umithisile and ngithi omunye umuntu Kile kamjo yethu. uyazi ubewazi ukwangixelela ngomntwana nini thaba wawantshela ukuthi unomfazi nabantwana umuntu omdala kanti khambani mamela yizwa la umuntu omdala asikusabi thina siyakuhlonipha sikusabi into kumele Akilithabi. ya siyakuhlonipha sikusabi thina and manje ngeke ubulokusisa lena le usisi wabantu la ummithisile wamshiya kanje umfaka iring akazi ukuthi yenzeni ngale ring akasakwazi ukuqhubeka ngempilo yini ozoyikhuluma ufuna ukukopa buwa ini Ukena kayi wena. ngingena la ngoba sengingena egatini yakho ngila kwakho manje Okay, la ungene khona ngicela uphume. angeke kwenzeke lokho until uzungicacisela ukuthi why sila ya ushiya umuntu ubuwa ini lento obufuna ukuyibuka waye ungayibuyanga kudala watshela lo muntu ivari maniqala ukujola lapile hana lutho Ngwanana ngicintho hlali bengaflili camera ngithotheni. Amabhebo lesikhathi. unalibana ba ukahle ungilimsadi bana basha ba right imhlolo yani uyabo lento yenzayo ukusidelela kahle angeke uthi umuntu usisi wabantu kanje sokola umblock sogqiba Akamblock. Ngiyatsho ke ufuna akayilahlekile. Ngihleli nabantwana thabanga undishiya apha endlini ngihleli nabantwana uhamba uyaphandle ulothatha izikhenke ezaphandle uyolala nazo thabanga undishiye apha endlini awukhulumi kanjalo hayi nami thabanga ungasolweli into ushiya njani apha endlini undishiya apha njani apha endlini Hlala nginawo ngishiya kanjani. inamanga le ndoda le yimenemene vele awumazi wena uhlala naye unomntwana apha phandle ngoku ongamondli nokumondla undishiye apha endlini hayi thabanga mara umuntu omdala okay ngicela understand into eyi-1 la umuntu omdala yabona ukuthi manje wenza abantwana babantu izilima and ngeke ummithisile wamshiya ushiya umfazi wakho omfaka iring omchatile yini hayi akunasothwa next if Kibasayidi bakhe abalithuna. yabafazi bakho bo-2 thabanga ubani tshela umfazi wakho engagile Why? Ubahlandi. Awu, engage asabanga. unalimsadi thabanga omunye thing ungishiye nabantwana yami engage uyaphuma uya ngaphandle uyothola umfazi ngaphandle omnye hayi thabanga utheni lento yenzayo uyami engage mina ngihlala apha endlini nabantwana ungishiya apha endlini Ukade kunazo uhlakubhalwe. nginomntwana naye mina naye ungimithisile unomntwana futhi thabanga unomntwana ngaphandle engagile inhliziyo yami ibuhlungu yazi sisi ngithola efonini yakhe ukuthi unabantu thabanga mara awukho na wrong ubona ya mina ngizokhuluma iqiniso bamba noma ya inkinga unamba ngikusinyatha ifamily ngikusinyatha mangenzani ngikusinyatha mangenzani Mpumalanga uthi waza ethabanga awuza Mr Flexina uzisele umuntu la kumina awuzisele umuntu la kumina sokubamba ngendlela esifuna ngayo futhi Kimhlobo. umuntu omdala uhlale eMpumalanga wena why wasanjetso nalimsadi unyethi Ake ufuna kana lahlelo sana ngisakhona ubuyalwa. awuntshetse ka phone uthaba ngitshetse phone unyahawu ho kuna limsadi le bana unyethi and ubeka unini beniphi
besikwami uThabang athi usebenza Uthe eMpumalanga. umbuza wathini? uThabang wakwata wangiblocka wanyamala From then. akawublock kufuneka lahlele the very same day yona The very same day. Yeah. Grootman. ungiblockile lo muntu akisawuthola Thabang ubaningi Ushaya abantwana banganakudla uyahamba uyangaphandle Thabang uyangaphandle Mama, ngehlisa umoya. Ngehlisa umoya. Umuntu omdala ngiyaxolisa ngiyazi ukuthi le ndaba bowungayazi umuntu omdala. And seyifika buhlungu njengamanje. hayi ibhlungu Nangu lo muntu lona ufike waqhatha usisi wabantu wathi yena usebenza eMpumalanga usebenzela eMpumalanga ufika la ngokuvakasha uhlala eMpumalanga akanamfazi uengage usisi wabantu manje umzalise umntana uthe usisi wabantu maka find out belele wavula ifoni wa find out mina wakushiya wena wayenza yonke ngiyaxolisa mama mama siyakhuluma ushiya kanjani Thabang Kopa uhlobua baby baby ungangihlanyisi Thabang ungangihlanyisi ukubiza ngobaby ungalinga ungihlanyise Thabang ubaby njani Thabang mara Thabang guys niyabona guys no come on niyabona Thabang mara nani nenzani guys faka lo mfazi endlini mfethu guys mara Thabang mamela la Thabang okay mamela la bhuti mntana hey uyasinyanyisa thina cause manje uqhatha abantu basifazana uyasinyanyisa na ungangizeli mina ngiyakuhlonipha ngikusabe umuntu angiyakuhlonipha ngikusabe into omele uyazi ngiyakuhlonipha ngikusabe ngoba usile okay thina into ofuna ukutshela ositshele manje awusitshele ika ring yathini mama awusitshele la umuntu omdala awusitshele la lo mntana uzothini ngaye lo muntu lo ithi khona le ring nayi le ring ayithatha into yakho thatha lo msangano wakho awusitshele la lo mntana uzomsupport kanjani kinalena ibuwe manje asina kusasa sifuna ukubuya manje umuntu omdala or ufuna bengingekho manje sebengifakele ngoba wena uyachithela kamkenya yena uTabateng buwa siswami thank you umenze ngobuxoki musu ngaxoka namanje angithi dithamulele umenza umntana waxoka wena kuphi yethe no khona manje and futhi sibe ne-agreement ukuthi uzobuthumela malini kulo muntu every month no asidlali ungazoqhatha usisi wabantu uthi umbize ngobhebi ngento engekho la muntu omdala mara mamela la ungazenza ungcwele ngoba umfazi wakho naye la ongaphakathi kuthethe nendaba okumele uyixoxe no mina ngiyangena mina emhlabeni ngizisela abantu abafana nawe kanje ngifuna ukuthi ukhulume iqiniso ukuthi why uzofihlela usisi wabantu ixesha elingangaka ungamxeleli bengingekho but bengikhona manje mase umbaleka ungasamphenduli sengikhona manje umntwana uyabafaka okay thina sifuna ukwazi bhuti wami awusitshele la sifuna ukwazi uzomsupporta nini lo mntana uzomsupporta kanjani futhi unameni month engasupport lo muntu kunini bhuti ahambile lo muntu lo kunini ngitholile ukuthi unomfazi ngizama ukumfonela ngikhulume naye ngimbuza how many months ngoba ngifuna ukwazi usekhathi boma 6 months Khale ungisile ntate. Khale maybe li 7 ishapile. Wafeyinta wena 6 months ekesadla. Wena ugcine nini ufika? Yini ngisadla ntate. Ma ngesingawo wena ukukhumbula ugcine ngitse xayisona. Yini? Ngitla isota. Isote right now bhuti wami yazi kune isota right now. Hey mamela la bhuti wami. Isota right now wena ungena. Sina ma case thina esibhizi ngawo and sifuna ukusuka la sihambe siyoba busy ngenye case. Isota utaghuta. No angikasi ngibahla ufetsa yeke ifetsa. Umuntu omdala asidlala. Why with us yoma? Wa utlisa di camera. Umuntu omdala wa usabua leni? Uzomsupporta kanjani? Uyasebenza ngithi? Uyasebenza. Untlela di camera bo. Ufuna sikushaya Unkenya tsali mahasho. Unkenya tsali ufuna sikushaya ngementeni cause ufuna sikwenzele imenteni cause. You feel better. Thabang. Mama kodwa besingazelanga uzonixabanisa la. Asizelanga uzonixabanisa la. Ngihamba mina Thabang. Mara yabo? Ngibona Ntoli yethambi. Wayibona Ntoli. Ngiyenzeni mina? Kubhalisa mayini. Sisama siyapi? But I shot my brother mamela la. Ake kuna le baby nyana enyana. Hawu uhlula uyisupport.
Muntu omdala angikasitswe mo before ngitshela ukuthi uzobhatala kanjani le mali. Ngiyathuthla ngiyethe ukumele ngala chelete. Hayi, ngicela ukuba thatha lo msangano wakho. Please my love. Mamela muntu omdala asizilima thina. Muntu omdala futhi mamela la. Mamela ngabona ngibala umthatha kanti asizilima thina. Manje uzama ukumrobha umntana abantu phambi kwethu ucabanga ukuthi sizilima. Thina sifuna ukwazi ukuthi uzoyibhatala kanjani le mali yomntana. Futhi wami sifuna ukuhamba la ngikutshele ngathi sibhizi. Ya sibhizi. Hamba. Uba nomemile. Ngizohamba. Ya ngisimele wena ukuthi usitshele ukuthi i-maintenance uzoyenza kanjani. Ngithe namhlanje ngizoyisota out mina na. Kuphi ngoba umblockile umntana abantu? Kuphi uzomblock today kuphi? Please. Yazi mamela la siyakuvulela i-maintenance code thina sinanda ngoba siyakubona uzoya le nale. Angithi yamazi ifani yakhe negama lakhe uthi ubani. Futhi wami sikuvule siyale sokushanga maintenance asiyo. Siyakutshela Wethu asiyo baby. Nala sengiyazi. Wethu asiyo. Mr. Jones, can you please ask that lady if she needs our help in packaging that thing? Yeah, and if she needs our help for filing a divorce, it's okay. Sizomnceda. Siyahamba manje siyomvulela i-maintenance cost. Ngicela sihambe futhi. Angeke sizwe ngawe wena uzobona mamela la. Futhi mamela sibadala thina singabantwana. Lo muntu ucanga siyadlala. Plexina thatha usisi umfake la ekareni. Guys, into esoyenza njengamanje. Mamela hayi mina saza ngeke size ngawo. Sibophise lo muntu lo. No, as long no Umntwana nami abe right. ngoba ngiyakubuza ukuthi imali inozoyikhupha wena per month awufuni ukusho ngithi. Imali enough for yena nomntwana. Imali nini? Malini? Today ngithi ngizomsota out today. Thina kuphi? Uzoyenza njengamanje. Camera tse ditlwile kwaufela ke bona ke. Guys, into esoyenza njengamanje thina sothatha my sister siyovula le maintenance cost for my brother cause ngathi unobuxoko obuninzi. Okokuqala akaxelela umfazi wakhe ukuthi umarried. And ngelo xesha nalomfazi umchatile umfake iring. Akamxelela umntana abantu ukuthi mina ngimarried ngihlala nezingane zami. Uzomithisa umntana abantu mayika find out ukuthi hayibo bhuti wami uyajola musi wena inhlekho uyathandana ngoba unomfazi omchatile uyamshiya. Usekamblocka all across WhatsApp kuma calls akasangeni. Thina nje into esifuna yenzakale njengamanje ukuthi my brother esupporte umntana. Into nje sifunayo ukuthi umama uyamshiya besizomncenga if besomncengela umama if beka cooperator ekhuluma nathi kakuhle. Mara ngendlela okhuluma nathi ngakhona asisena namandla ukuthi sincenge kwa umfazi wakhe uthi ehlale la. Umfazi wakhe uzozithathela i-decision. Thina into ezoyenza njengamanje ukuthi siye le police station siyovula i-maintenance for umntana ezoqhubeka support umntana. Flexina ngicela uthathe usisi emotweni. Mr. Jones, sisami ngicela Flexina faka lo muntu emotweni. Oh, okay, but ufuna iveni guys. So into esoyenza njengamanje Mr. Jones uzohamba ethatha iveni. Hey. Emkhulu. Mr. Jones awudile naye lo. Dila naye lo. So yenza so landi iveni ngale. I'll see you on the next episode guys. Thohlo.